Казахстанская торговая марка Global Trend Company. Динамично развивающийся бренд. За год работы открыто более 300 представительств. В Казахстане, в России, Таджикистане, Монголии. Продукцией уже интересуются люди в Европе, США, Израиле и странах Восточной Азии. За год зарегистрировалось более 250 тысяч активных партнеров. Как такое возможно? Все очень просто. Продукты Global Trend Company имеют стопроцентный натуральный состав. Богатые антиоксидантами, улучшают работу мозга, повышают иммунитет. И самое главное, это уникальная формула, позволяющая улучшить качество и продолжительность активного долголетия. Инновационная разработка казахстанских ученых позволила извлечь до 85% полезных веществ из 189 природных компонентов. Хочешь узнать подробнее? Пройди простую регистрацию. Күнде подписчиктар дорауларым, мен атым Акимов Михаил Ден, мен Global Trend компания үлелейбін. Бұл компания бұл хайын август, 5 август үлелейбін. Білігін уже команда өтеп бәнерер. Компания өтполағына дорогия надыла продукцияны рынокка атылыбыд. Сетевой компания мен үлелейбітім олағына 10 тантаққа хыл болды. 10 тантаққа хыл оптақпын. Білін команда өтігер. Үші Байдонор Мустан әрәбет. Бұла мұтел бәқ. Бұл компанияны білігіндерерлерге бастан продукцияны кәрсәбеттер миға. Продукцияны тірегіне хуғаты. Ақай баққа істебекке кәлбәт ағым. Онтын бизнес тебіттерер кәлбетім разы. Онда кәлбетпер көшілектірін, телефонға көшілектірін күддірбіттері. Неделеті ағамнастырын, неделеті ағамнастыра оны көрібдір. Bir неделе 6-14 тігінші. Онна бөссі кырата дебіттері. Ағуғын 100-тен таққа неделе ағымырып дебіттері. Мен хыразы ол хасындығар қатшы бұламын. Хыразы бизнеске қолбос бұдым. Онын үлі хоқ егінден, үлі көрдінер, инжонларға мен предлагайдығын, үлі бұхытынан емеған оңыстон. Bir команда өтер келен үлілер гитигер. Bir gülel yakbit, tuğla hadir bütün başını yürütü yakbit. Onda komanda öterin ravut. Merhabalarım, ben adım Nikolay Spanoviç'ten. Ben medisina ergeteger üleliyim. Medisina ergeteger bolanman aras nimaları ben interergiyim. Global Trend компанияны Михаил Акимов бесейнер бita. Bu компания нана бальзамы ден продукцияларда. Bu продукциялары тири ырытыгар, исырытыгар, кантымыр баттагана, сахарны дебекка туханы кытын хеп. Ол кудды колу бура манна bu продукцияны туханан элбакке дөрөбөтөн көмөрүнө. Интерьерге болы кытна бетин кыттыбысы кытын хеп. Мен атым Вера Попова, мен бұл Global Trend Казахстан компаниятын нанобальзамдарын испитим 2 үй болды. Мен бәм масты группалағын белеттім, гемодиализға хайдыбытым ағысы болды. Ол тұқары мен арас компания, арас эмтерин бақтарын бұры баламын иген көрөтчүбүн. Хорохтору хин тухалдылар, энергия берелер. Хорохтору метухта фега хокурдук болатчылар. Ол чечисинен бу нанобальзамдары Миха Акимов Миша келен кесебитигер эме ыламмын бұры балабытым. Ото иген хиджабын билигин. Бу тухка быйыл 19 жыл хайыныгар мен инфаркт миокарда болан балыға үрбай 2 күрдік эмтеммитим, реанимацияда бытым. Онны баланын дебет тақсар бар брастар эпиттері 6 айттан 1 жылға дылы реабилитацияны барыған дептері. Ол мен тақсан барамын иен ағалыр бар кайын жеттен кайын тақсан қамақ кайын қампатта дейм, онны балағына
кыйын туйбаттатим кислородный аппаратынан эретинан туйбун хөтөлүннөр эрете түйүн уттан каалагын онна кыйын туйбаппын эте. Онтон те бу маны иһен хагалыктан аажо түйүн утута болбуту кислородный аппаратынан уже тухаммак болбутум. Онтон аажо хаман аажо арай үйдөбүтүм олуктааны тахадда татыксар бар улаханнык мехедеппет онна болланы уже лестницынан тахар бардааны улаханнык агалабат болбут эти. Ойти барата дииригер түргөн байтык хаддере чөлбөр түспүтүм диккахы. Олихим боллана мин бу мантайым бүппүтүм кенне иккихине мехакастамын уламмын билген ихе хеджабын. Эппитим курдук 2 болду, онна холора үле баттыксамын билген холор как нормальный человек, үле көтө үлели хамсы хеджабын. Олихим боллана мин бем эме бу улаханнык туханаммын. Элбахки билдин көрдүн ихиттин онна эмтеннин тухуар тухан демин бу отак кепсядим. Титибем результаттан кепсен тураммын. Холура туаре проблемалар боллакытна хүраккатыжар тообет улахан холура сахарна диабет кын хакымлар дилер терибахагар холур пасарияс курдук эмтеммет ыры ахар эбет биги ти офиска хаджамат бартын диринник ingen тоңон билен онна туох кайдах буди именно действуйдурун туохтан турарын бартын үөлтен көрөн билен биги жоннорго кирсен көмөлөһөн бу нана бальзамнара туханаңыт эһиги эмтенергитигер туох күскөмө боло ден багарабыт онна биги бу бэбит тухунан эми офистахпыт лейна биеханагыс номерагар барбыт почти хынтырга онна калеңе билсеккатын хеп биги адрес тотол лейна биеханагыс коворкин центр энтери катыген Алстон накален билсеккатын хеп онна телефоннан звоннан канык бар улустандаганы эргеңит WhatsApp-ынан социальный сетьками барбыт Instagram, Facebook, ВКонтакте. Любой бәгат туттар тухотнан билеха эрген кайгатын хуруян хайдах барар билсеккатын хеп